ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Greater Nongkram Area Youth Welfare and Development Organisation ka long kan huon ka pej ka bhak miat chaki khun samla ban kin tieu hi ka mi le ka per ha ka lai po tere unai lur arajar pulai kala pun ku borom ki khna samla na ka shnong pernai kibra yo ji kai pentbet na ka pernai demme coaching center kibra job ha ki lumpung ile kai football per kom haka block level chief minister's cup arajar pulai under 10 ka jingi le kai football balapnya da ka Shillong Sports Association haka under 12 haka jingi cup haka district level super to cup arajar pulai under 14 bat ka SSA football tournament arajar pulai under 14 ka long ha madan football pernai hagini gisngi lapun ku burom ya ki rang ile kai dau Kong san uba sambor lang dingdo ringkat ke jington lang jong sodra sinong ke pernai uba el kharkongor u president ke Greater Nongkram Area Youth Welfare and Development Organisation uba Johnny Star Mauri ka headmistress jong pernai secondary school ke kong bi kharum nuot ki long kemelok pa lembat kinoi ka school pai don lang bangi kom ke kenhun adu kasih ke ba ila form na ila sang ni ka Greater Nongkram Area Youth Welfare and Development Organisation badai mentau senam bagi lagi ya kasab kapapel so gini kena pernai ke bala wanra na berburam ya kasnong katau ringba ka jingjob jongki ha gini ke jingla kai papel na do gani ka under 10 under 12 pada under 14 kiba la pelang sisa ya kata ka senong pernai ke pernai hakalang jingla kai sports kamtam haka football kabare ko wai na ka popular sport po gani ka jela jangi bat kum juru haka pandai bro ko wai ngam chu pai perkhan ba dasnang pernai kan sawanra nam ra buram hakalang ko football namar ba haki pol haki snam ki balalaj no babun na kisnang singini kithan ki jangi ki ba khampau gade ka smet kalaj kol kulang kram ndai menta snam pat gade ko pernai Kepala Asia ban pedi ya kata kasap kepeng ini kepala Asia ban wanra ya kata kenam keburam ya kasenang ya kata hanyi berok kawai tina kalian ngejongi kum kawai ke kenhun ke bapet ke bakmi ban kumno ban kentiu ban promote ya ki klub ini kisang samla bat kham tam ya ki heb ke bari kejongi ngila siam da kawai kan rai ba ngiha ban pen kuburam ngiha ban ai kuburam ya kinang penyan bat kumcu ya ki players ki ba la ile kai pha ki ba la shimata hagini ki tournament ki ba kumba phnai hagini ka flex ka ba ngilawa hajrang ngam da dei banai phi dei ki dei tang gini ki sanat sa kenmau kita ki memantu sibala perkhaya na kalian gejongi Malkam day kasang kapa kalabit labang ni kepada uspa kepala abun kifan day ka sang kremon soba ni kata ka voluntary organisation kapa buan ni jinglot jingsam ni suna seniak ni dalam kemon soba jingi kum ki members ban ngamdan ni day kita ki kata quantity ke jingban part hagal yang jong ka organisation day ngidan part ya kata ka quality kumlo bangin ya kid ba kumlo bangin ya kre kam banginang penjaj khamat hakino kino ki banta ki bangidan tengai kubleru ya ki members ki bam semla bangidan lang mentag skina ki daw ki bam lakyar badi ki beru ki advisor ki ba kila shuai men siamengi na ki daw ki bam lakyar ki semla bangidan lang bad ai kubleru ya ki gas ki jongi ki ba jingsang ila khot soba na do ka Shillong Sports Association Director Jangga Sports and Youth Affairs Hendai ngerang suyo Jingtep menen Lagi daw di pemelakian Lamal metasni ya kendu Berkani ka sora marathon Na kaliang gijonggi Kim semala bayi dan mentalang Hendai wala kata Kajing dan mentalang Jong kini ki membang Jong kini ki dirongba Nudu ibasam Kini ki nong Ikir ya ba Ya ka kam senong kam tau Isodal basket senong Kalau gay Kajing ay man siya mengipat kum kaganhuan. Tidak ada pipet ya ke paragraf lai point iway jong tu ke skim.
kelak pengkup bor kelak ai bor ya barok hai kinong mikmat kita ang tu as per 3.1 paragraph but the elected representative he is entitled to purchase all the sporting equipments. He has to construct the multi gyms and he have to promote or he have to repair the existing ground. Kapamot ba tu ka scheme la ai bor li barok hai kinong mikmat ki jongi barok hai constituencies ba kin pendiet ki jinan kam jeng sports club ki registered club kemne ki tigi club tet kum ong iba mena ki club ki ada registered hi apo ka registration societies ki registered club ki registered organization te bakin persna ki multi gyms bat bakin penbahai ki madan ki badan pa te nganum da kran bulletin show ki ai ki la lamphang ki bayakran management ndai ngan squad an pensngo ip sepangata ka ISYDP schemes Namar hot nakaliang kajongi kasam kamti ni perangkamai ka CSR kajongi kata corporate social responsibility scheme bagin promote kita ki south sector hi ka agriculture, ka health, ka education, ka sports. Te pensyam bon ki sports club ni era pagi justice. Da kitu ki advertisement jong kasam kamti. Kumhang tay kumumapat sports and cultural club u lomshap sports and cultural club berendak second division. Mentabat kanang musang sports and cultural club ni rap iki bagin ai ki justice. But haman bagi program yung ai ki ng si personal. Ba kay ka contribution ng ai mingi nakaliang kasam kamti iday tang ibaret bat ka ba pinkam yo ba ka jingirap kanday bin kinong hikmat ki jongpi ling ba kataka ISYDP schemes intensive sports and youth development program. Te tanita kantin hi ngatray gi kna ki hap ki baret kila ay kwa ay banyo no igini certificate ki jongki ki sarnap ki jongki bat ngakwa ba ni tu ipi ha ka bayday ba ni ka tournament. Marngila dia manakaniru nang tiyan na po maran kalyar katu kamadan ka ba buros kata ka susa kumtu ndai da ka jingisim kya ka jongi ngiyo ban perenkam na ka jingirap dem jingin honorable deputy commissioner win permediate dem tigi brig bili kes namar kadang ka jingi kani pareng spy bat tigi kur ki jongahi te ngadala dia nga file da ka petition ban yo perenkam katu kamadan te hadian bangayo katu ka jing menjur da ka jingirap lang jong district administration apan bahay ti kamaran kalyar rantie ngi la ya perlang buon tili kita remen sebab manang kani dang syan ngidang ya form itu ka young age football academy katu la di ka registered academy hi kumapilong na mapiyeng ni bat ni promote ikna ki berdu andrius na mado katsan snem te ha ka jing isim bentalang ka jongi ha ka ni ka tournament ka jongpi kadang ado ka block level kadang ado ka district level ba ado ka state level te ngitingi poy tang ado district level ngila aram no bat ngaso tu ikini ki players si bikin poy ado ka ni ka thongi ada commitment lana kata kajing trace tom ka basur kai bat ka guidance jong kiba hikai pi nyadu ki coach adu ka management jong kani ka team ka bla elam pi te ngakwa ban ai biang ka kitbok ket biang pi bar khoi bla dan lang ni nadu ki hep ki beret dan hadu ki nong elam snong ki sadar snong hadu ki bla elam ni ka sports club bangi nang dei banang trace khmat namar ba ngirekam hai ka sports but pi kena nong kendang pilong ki ba dan bok ba man kawai pa kisnong kidan baik kawai lan ara ni lai tili ru madan ba ba yangi hang tia sorry kalau mengimdan shoot kimaran football te ban hakaniru along no jubor justing na spanyo itu kemadan